Dragi naši gledatelji, dobro vam večer. Danas vam želimo predstaviti dva reprezentativca. Jednog iz svijeta košarke, drugog iz svijeta nogometa. U prvom bloku u goste smo pozvali velike sportske prijatelje emisije Time Out. Iz košarkaškog kluba Dinama večeras je sa nama Mario Štirjan, pomoćni trener kluba, i Ivan Nakić-Vojnović, novopečeni reprezentativac Hrvatske. Dečki, dobro nam došli i hvala što ste se odazvali pozivu u ovu emisiju. Dobar dan. Kako ste, evo, za početak? Pa mislim, dobro. Što se tiče tih nekih sportskih rezultata možemo biti zadovoljni, a ovako generalno isto sve u najboljem redu. Dinamo se već ovdje kod nas može osjećati kao domaćin. Protekli vikend, evo Mario, možemo s tobom otvoriti, izgubili ste od Kvarnera i sada ste na omjeru 7-2. Hermes je bio nedodirljiv, za sada je s 9-0. Jedno onako neugodno gostovanje u Rijeci. Mislim da smo ušli u njega ko favoriti, bili smo i bolje plasirani na tablici i neki rezultati iz prošlosti su išli nama u korist, ali ekipa predvođena sa dva jako iskusna igrača koji su iza sebe imaju jednu jako dobru i inozemnu karijeru. Malo su nas uhvatili nespremne, možda su mi malo ušli sa nekim razmišljanjem kako ćemo, lako ćemo, i to nas je na kraju koštalo pobjede, ali ne može se ni sve dobiti. Sad je na nama da od idućeg kola se opet vratimo na pobjedničke staze i da ispravimo to kaj smo tamo pogriješili. Ivan, evo, trener je rekao svoju stranu za prošlu utakmicu. Kako se tebi činila? Pa iskreno dobro je rekao da iako smo ušli u utakmicu i bili smo favoriti, i mislim da nas je to malo smelo sa cilja, jer dosta puta i prošle sezona i ove sezone smo vidjeli da ne možemo podcijeniti nikoga, te da je ova liga, iako ima jedna ekipa koja nema pobjedu, da svako može pobijediti svakoga, pogotovo na svom terenu gdje je Kvarner briljirao. I to nam je jedna dobra škola za ubuduće, da svaku utakmicu moramo ući sa 100% i razmišljanjem da jednostavno moramo pobijediti i jedino tako možemo ostvariti onaj cilj koji smo si zadali. Znači nema kalkulacija? Nema kalkulacija. Treneru, Mario, za tebe pitanje. Lani ste za malo promašili plasman u viši rang takmičenja. Kakve su ambicije ove godine? Prošla godina je sigurno najuspješnija u povijesti kluba, mislim i od prije preimenovanja. Došli smo do te zadnje utakmice, odnosno 2 šanse smo imali. Zadnja utakmica protiv Cedevite je bila skoro pa prelomljena na našu stranu, ali uspjeli su se vratiti i onda smo bili emocionalno ipak previše ispražnjeni da bi još u onoj dodatnoj utakmici protiv Dubrave izborili plasman, ali nam je ta sezona dobar pokazatelj što trebamo u ovoj sezoni raditi. Cilj je naravno, ako ništa, ponoviti, ali nadamo se i napraviti taj korak više, a sigurno da je, s obzirom na prošlu sezonu, ove godine će nam biti još malo teže, jer sad svi na nas gledaju još ozbiljnije nego prošle godine i sigurno da je još jedan veći zadatak će biti nego prošle godine napraviti plasman koji želimo. Čini mi se da je prva liga ove godine puna iznenađenja. Pa je. U biti mislim da je većinom su ekipe zadržale neki taj kostur koji su imali prošlih godina i dugo su na okupu, već su se privikli na tu ligu, već se liga isprofilirala da je tu tih 10 klubova koji su u njoj. Privikli su se svi već, evo sad koliko liga traje, nekih 6-7 godina i na putovanja i na zahtjeve lige, i u igranji su ekipe upravo iz tog razloga što su na okupu i zbog toga su utakmice sve kvalitetnije i kao što Ivan rekao, nema laganog protivnika. Točno. Evo Ivane, u početku smo spomenuli, ti si novi reprezentativac hrvatske reprezentacije. Prije svega da te pitam kako je probuditi se ujutru sa tom novom tvojom spoznajom, da sad imaš opet nekakvu drugačiju ulogu i dio si jedne izabrane vrste. Pa definitivno je jako lijepo iznenađenje bilo kada sam to prvo saznao od svog suigrača, pa preko tate, pa onda od službenog poziva.
Da, jedan stvarno neopisiv trenutak i čast prije svega da predstavljam, pa evo makar i na pripremama, Hrvatsku i općenito hrvatsku košarku. Čast je biti izabran od svih tih igrača u Hrvatskoj jer svima je, ja mislim, barem meni, cilj u karijeri za igrat za reprezentaciju i predstavljati na nekom velikom natjecanju. A evo, ovo je samo jedan mali kotačić, jedan mali dio koji će me sigurno pogurati dalje da radim još više i jače, da uspijem u tih 12 i da se predstavim na scenu reprezentacije. Spomenuo si svog oca, reci nam ti, mislim, za gledatelj, ti dolaziš iz košarkaške obitelji, obitelj koja je zadužila zagrebačku košarku i baš koš konkretno tvog oca kontra Zvezde najavio je sve one silne uspjehe 80-ih. Je li ti planiraš to nastaviti? Je li to teško nadmašiti? Imaš li taj određeni pritisak? Pa da, taj koš protiv Zvezde je baš onako upečatljiv ostao i ovim starijim generacijama koje su pratile tad aktivno košarku. I mislim da je to bio ta nekakav, to je pokrenulo nekakvu lavinu reakciju javnosti da to su se igrale pred punim tribinama i u Domu sportova i u Ciboni, tako da tada je košarka baš bila, u Hrvatskoj barem mogu reći, na vrhu. A što se tiče ponavljanja takvih uspjeha, ja se samo nadam, ali evo. Kako je tvoj košarkaški put izgledao? Gdje si krenuo? Gdje se vidiš u budućnosti? Pa u početku sam krenuo u toj nekakvoj Ciboninoj selekciji, zvalo se Vučić, još uvijek danas postoji. I od tada sam postepeno, tamo sam 4, 5, 6 godina trenirao da bi se prešao baš u Cibonu, u košarkaški klub, gdje bi sa ekipama osvajao. Ja sam neke uspjehe i nakon mlađih kadeta sam prešao u košarkaški klub Rudeš. I sad si trenutno? I od tada, evo, Rudeš, pa preimenovanje u Dinamo i sad sam tu. Ovim pozivom Veljka Mršića ušao si u anale kluba kao prvi reprezentativac Dinama. Da, evo, iako je povijest ovog kluba za sad još mala, ali evo, ovo je jedan velika čast i samo jedan od stvari koje možemo očekivati od ovog kluba, da u sljedećim godinama sigurno će biti još neko koji će imati takvu čast. Evo Mario, ti možeš li malo gledateljima objasniti kako sad to Rudeš, Dinamo, je li imate iste navijače, je li kao nogometni klub Dinamo, je li isto tako žestoko navijaju, jer se isto zovu bojsi ili košarkaški bojsi, kako bi ih nazvali? U biti publika je ista većinom što se okuplja i na utakmicama nogometnog kluba i u biti veći dio na utakmicama futsal Dinama. Pružili su podršku klubu, stali su iza te jedne ideje uprave naše da se krene u tom smjeru, da uopće se promijeni ime u Dinamo. Stali su iza cijelog projekta i sigurno da su jedan dodatni vjetar u leđa svemu ovom što radimo. Vrhunski. Od prije još, kad ste se zvali Rudeš, bilo je poznato da dobro radite sa mladim igračima i sa juniorima. Kako je stanje sada mladih talenata u klubu općenito? Pa diže se iz dana u dan, ono što je najbitnije, broj djece. Koliki je recimo broj? Pa trenutno smo jedno 250 plus. 250 djece plus polaznika, tako. To je kroz tjedan ili kroz mjesec? Znači djece koji su članovi kluba. Znači od najmanjih, od 7 godina do seniora je od 250 aktivnih sportaša je trenutno u klubu. Radi se sa mladima, cilj je, kao evo što je Ivan dobio poziv sad da uđe u tu reprezentaciju, cilj je izbaciti na scenu što više mladih igrača. Pokušavamo ih uz to ipak tjerati da nastave sa svojim akademskim, školskim obvezama, da taj dio ne zapostave, nego da u slučaju, ne do Bog ozljede koja je uvijek moguća, da ipak imaju neku rezervu. Tako da naš neki plan je kad završe srednju školu kroz taj seniorski pogon da i budu uz to što su aktivni košarkaši, da guraju i obrazovanje i da u biti jedno s drugim guraju i nakon što završe barem te 3 godine fakulteta imaju dovoljno vremena još da ostvare
uspješnu karijeru. Evo, našem Mariju Ančiću se to pokazalo kao backup varijanta i mislim, ne svojom greškom jednostavno se razboli. Je, odličan primjer. Da. A što se tiče još mlađih, nakon preimenovanja kluba u Dinamo, osnovan je novi klub, košarkaški klub Rudeš Bulldogs, kroz kojeg želimo dati šansu upravo tim našim mlađima, znači juniorima, kadetima, šansu da igraju što više utakmicama i da se natječu kroz seniorsku košarku, a da igraju u konkurenciji, da mogu napredovati. Znači ako imamo kvalitetnu generaciju, da može se plasirati u višu ligu i mislim da se to pokazuje. Evo, kroz prvu godinu pun pogodak, juniori koji su većinom igrali za taj klub su ostvarili plasman u drugu Hrvatsku ligu, znači ligu ispod seniorskog pogona Dinamo i tako da nekako povezano guramo ta dva projekta i pokušavamo pružiti što više mogućnosti mladim košarkašima i da izbacimo što više i da vratimo barem dijelom košarku tamo gdje bi trebala biti. Svakako, potičete taj natjecateljski duh ako ništa drugo. Ivane, evo, trener je spomenuo obrazovni put. Gdje si ti trenutno ili se dodatno obrazuješ? Pa ja sam trenutno 3. godina na Ekonomskom fakultetu na Kennedyjevom trgu, na stručnom studiju. I evo, iako ja sam vanredan sam student i taman sam sad upisao tu 3. godinu i moje studije 3 godine plus ove 2 diplomskog. Jel ti olakšavaju što na studiju, pošto si profesionalni sportaš? Pa nije, mislim... I dalje imaš znači sve obvezu dolazaka? Ne, zato jer sam izvanredan student, nije mi obavezno dolaziti na predavanja, ne treba mi taj takav potpis profesora da bi mogao izaći na ispite. Tako da što se toga tiče mi je olakšano. A jedno sa drugim ne pati, jer u klubu izlaze u susret, možemo trenirati u dvorani kada god želimo, tako da što se toga tiče... Evo. Dobro, sad je uvedena možda i online nastava, možda lakše to pratiti, možda ne gubiš vrijeme na putovanje i ostale stvari, neke benefiti postoje sigurno. Evo, pitanje za obojicu, u kakvom je po vama stanju hrvatska košarka gledajući iz perspektive ranga u kojem se sad takmičite i što bi po vama trebalo promijeniti možda ili poboljšati? Evo, krenimo od tebe, Mario. Pa dobro, sigurno da košarka trenutno nije na nekim najvišim granama kakve su bile u povijesti. Rezultati su prije bili bolji, bilo je više igrača koji se natječu na nekom top nivou, iako imamo trenutno dosta velik broj NBA igrača, ali ono što je možda najveći problem za rezultate reprezentacije, nemamo dovoljno tih igrača koji se natječu u tom drugom stupnju, recimo, znači Euroliga, Eurocup, di bi nosili oni kvalitetu. Problem je i igranje kvalifikacija di ne mogu igrati najbolji igrači, pa sigurno da tu profitiraju reprezentacije većih država koji imaju veći broj sportaša, di kod nas na kraju ispadne da jedna reprezentacija igra kvalifikacija, druga igra prvenstvo. Ali mislim, dobra je stvar da dobijaju mladi igrači sve više i više šansi. Ako se ne varam, ovaj popis što je konačni za ovaj ciklus kvalifikacija, da nam je najmlađa reprezentacija ikad, ako se ne varam, mislim da sam vidio negdje 22-3 godine u prosjeku smo stari. Sigurno velika prilika za mlade dečke i nadam se da će ponoviti uspjeh iz prošlih kvalifikacija gdje su uspjeli izboriti plasman na veliko natjecanje, a sad sigurno neće biti jednostavno. Ivane, tvoje mišljenje kao iz perspektive igrača? Pa mislim da se možemo gledati uspjehe klubova u 90-ima, 80-ima kada su to bili osvajanja europskih natjecanja skoro svake godine po pitanju jugoplastike, Cibone i sigurno da je tada košarka bila praćenija. Ali tada je fond igrača bio manji, nije bilo toliko, košarka nije bilo toliko, taj sport koji se toliko pratio po pitanju igrača da sada svi žele igrati samo u košarku, tu je bilo i nogometa. A što se tiče danas, mislim da jednostavno interes je malo pao, pogotovo i zbog nogometaša u Rusiji kada su osvojili drugo mjesto. I jednostavno mislim da investicije i ljudi ne ulažu toliko u košarku koliko su ulagali prije.
i mislim da danas možda imamo jedan ili dva baš stabilna košarkaška kluba koji nemaju problema sa financijama i evo, ja se iskreno nadam da će se to u budućnosti promijeniti. A što se tiče reprezentacije, da, najmlađa u povijesti, odlična prilika za ove mlađe igrače da se dokažu, da maknu taj stereotip da samo iskusni igrači moraju iznijeti ova prvenstva i kvalifikacije i da ona poznata uzrečica na mladima svijet ostaje stvarno zaživi i da dokažu to. Evo imamo i na primjeru Cibone isto mlade dečke imaju i napravili su na početku sezone sjajne uspjehe. Evo vidjet ćemo kako će do kraja dogurati. Možda jedno pitanje, Ivane, za tebe, pošto evo ti igraš. Košarkaški klub Dinamo ima ono što mnogi nemaju, a to je armija onih pravih ultrasa na tribinama. Glupo je pitati koliko vam znače, nego reci nam kako igrati pod takvom podrškom. Sama činjenica da kada uđemo u dvoranu da ih vidimo na tribinama, to je samo po sebi jedan veći naboj i jedna veća motivacija. I prije svega nam daju energiju koju mislim da ne može puno klubova, ne samo u Hrvatskoj, nego u Europi i šire osjetiti. I onda kad čujemo taj huk s tribina, kad krene utakmica, da je to jednostavno nešto neopisivo i mislim da je to nešto što je san svakog, tako reći, klinca u Zagrebu osjetiti takvu atmosferu i igrati pred navijačima, jer ne može bolje od toga. Kako ne, da. Mislim, dobiješ direktan odgovor na svoju igru i kad ide i kad ne ide. Mislim, imaš nekakav, ajmo reći to, neko ko te ispravlja. Mare, za tebe vidjeli smo da vas podržavaju i poštuju velika košarkaška imena, poput Krune Simona, Spahje, Golemca, koji su od ranije poznati kao veliki Dinamovci. Koliko vam znači konkretno njihova podrška? Pa dobro, sigurno tu gospodina Nevena Spahiju treba istaknuti posebno, koji je stao iza ovog projekta, koji je još uvijek projekt, koji još uvijek nije tamo gdje se svi nadamo u klubu da će biti. Znači, on je osoba koja uz trenutno sad odnedavno angažman u španjolskom euroligašu Baskoni u svakodnevnoj komunikaciji s trenerima pokušava svojim savjetima i velikim iskustvom nam pomoći. Nekako i tjera nas da pratimo, što se košarke tiče, te svjetske trendove, da se ne zadovoljavamo, već da iz dana u dan napredujemo i tražimo nešto novo da naučimo. A što se ostatka tiče, sigurno da ima i među košarkašima puno Dinamovaca. Znamo svi šta Dinamo znači u Zagrebu i u Hrvatskoj. I, evo što ste spomenuli, i Kruno i Jurica Golemac su kroz naš kamp došli tamo predstaviti se klincima koji su bili na kampu, dati im odgovore na pitanja koja su zanimali i pokazali. Gdje je bio kamp? Kamp se održava već 2-3 ljeta tamo u našoj dvorani u Rudešu. Svakog ljeta znači, nastojimo omogućiti djeci koja ostaju u Zagrebu, koja mislim da ih ima sve više i više, da ipak imaju nekakav program i nekakav interes dok nema škole i da se bave sportom i da imaju razne aktivnosti uz kamp, da ne sjede doma za kompjuterom. A da ovo završim, znači vjerujem da će još više i više ljudi iz košarkaškog, a i šire, ne mora čak ni iz sportskog nekog života biti, koji će se povezati uz klub baš zbog toga, evo, imena Dinamo. Evo, mi se isto nadamo, ali evo, u nastavku ove sezone slijedi i derbi Dinamo Cibona. Možda nešto da prokomentiramo na to. Ivane, tebi će biti poseban motiv odigra dobro kontra kluba koji je umirovio dres tvog oca i objesio ga na vrh dvorane. Što očekujete od te utakmice? Evo, možeš, Ivane, ti početi, pa onda Mario. Još jedna utakmica u nizu za početak, ali sigurno je drugačiji naboj. Em što je bivši moj klub, em što je dres mog oca gore, umirovljen. Omjer kvalitete i općenito kluba se možda trenutno ne može mjeriti, ali mislim da mi u toj utakmici apsolutno nemamo što za izgubiti i iako oni ulaze kao status favorita, mi ćemo sigurno dati sve od sebe
da ih iznenadimo, pa ako dođe do toga i pobjedimo, izbacimo iz kupa. To se pokazalo i na pripremama ove sezone, da ne mora biti tako ko je favorit da pobjeđuje i to. Da, ne, to na papiru je jedna stvar, ali kada se izađe na teren, sve te karte favorita, uz naravno našu podršku navijača, na toj utakmici mislim da to sve pada u vodu i onda je šanse su podjednake. Mario? Pa dobro, ta utakmica je nama sigurno nagrada za odlično odrađen ovaj regionalni dio kupa gdje smo osvojili kup za našu regiju. Kao što je rekao Ivan, favoriti su veliki, razlika je tu još uvijek, znači 2 ranga natjecanja, pošto na njih se gleda i kao ABA ligaša, znači mi moramo još 2 koraka, recimo neka preskočiti da dođemo do tog nivoa, ali mislim da bi to trebao biti košarkaški praznik u Zagrebu. Ja se iskreno nadam punoj dvorani. Mislim da, ako se ne varam, igrat će se tamo negdje pred Božić u tom tjednu. Idealna prilika da se konačno košarka vrati u grad, da se napuni dvorana i da uživaju ljudi. A sad, ja vjerujem u pozitivan rezultat. Kad se igra na jednu utakmicu, uvijek je šansa ovog slabijeg za iznenađenje veća i vjerujemo svi u to i nadamo se dobrom rezultatu, a ako ništa, što boljoj igri naših dečki. Evo, dečki, hvala što ste bili tu. Time Out navija za vas i očekujemo poziv na feštu ako se plasirate u viši rang takmičenja. Pozdravite od nas sve u klubu i vidimo se opet. Hvala puno. Hvala. Pozdrav, evo nas nazad. Naš drugi gost je mladi reprezentativac BiH reprezentacije, Lejs Pličanić. Lejs, dobro nam došao u emisiju. Hvala, bolje vas našao i veliko mi je čast i zadovoljstvo biti dio ove emisije. Za početak da pitamo kako si. Pa dobro je, uvijek nekakvih dobrih vibracija, pozitivnih misli, želja uvijek za novim dokazivanjem, želja za radom. Jedino malo ovo tmurno vrijeme u Zagrebu čini neku tu atmosferu manjom, ali uglavnom je u redu. To je jesenska melankolija, pa nije loše. Moram priznati da nisam još do sad čuo za ime Lejs osim tebe. Ako nam možeš malo ispričati o svom imenu i simbolici imena. Vidio sam u korijenu arapske riječi Lejs znači mali lav, ako se ne varam. Pa je, zapravo to, mnogi ljudi su me pitali kako je ipak neobično na ovim prostorima to ime, jer dolazi iz arapskog korijena riječi, znači Lejs, odnosno mladi lav na arapskom i eto, dakle, stvarno nekad lijepa stvar što imaš nešto posebno od drugih i znači, ali evo, u zadnje vrijeme nekako svi me zezaju na onaj račun što se tiče u Ligi prvaka kada kaže za onaj Chips Lace, sponzor ove utakmice, pružio vam je Lace. Ne znam pa dobro, nije loše biti sponzor utakmice, tako da vidim da Lace profitira od prodaje čipsova. Neki te zovu zagrebačkim dijamantom po uzoru na Edina Džeku, na kojeg podsjećaš tasom, igrom i golovima. Da, ta zapravo nekakva priča je krenula kada je nakon relativno, stvarno uspješne sezone koja je moja bila jako dobra u starim izlaznim zapravo kadetima. To je bilo, ja mislim, jedno 2018. Došao je BiH novinar za sportske BA i napravio jedan lijepi intervju koji je mnogo značio meni u tim godinama, kao što je to kad si prvi put negdje u nekvim medijima ti to dakle jako znači. I onda zatim kasnije nakon toga i došao, nakon što ćemo se, nadam se, osvrnuti, poziv za reprezentaciju. Eto, bilo je zapravo, lijepo je zapravo čuti kad ti neko te usporedi sa takvim nekim velikim igračem. Da. Zašto baš nogomet? Kao dijete, kojim sportovima si se bavio, kako si baš došao do sporta nogometa? Pa prije svega, to je bila nekakva prinos na mene, odnosno
želja mog oca koji je imao jako veliku ljubav prema nogometu i cijeli zapravo od malih nogu je povezan s njime i prati ga, igra ga, dakle cijeli svoj zapravo život od malih nogu, ali i meni je zapravo jako prirasao srcu s vremenom i zaista eto ne bi mogao zamisliti sada trenutačno igrati nekakav drugi sport osim nogometa, iako moram priznati da zapravo sam imao nekakav respektabilan broj nekakav godina vremena koje sam proveo u atletici gdje sam bio... To si se natjecao u atletici? Pa, kako zapravo u tim nekakvim malim godinama je prvo bilo nastojeno da se malo popravi nekakva koordinacija u smislu bolja tehnika trčanja i takvi nekakvi svi drugi stvari. Su mi dali, eto, zbog nekakvih dobrih nadarenih fizičkih predispozicija kao brzina, eksplozivnost, da se natječem na 60 metara i skoku dalj. U Hrvatskoj to? U Zagrebu je bilo, ali poslije sam išao i na Hals, to je dakle Hrvatski atletski savez. Kako si završio tamo? Bio sam 2 puta dakle, za redom u godini jesenski i proljetni prvak na 60 metara i u skoku dalj. A čak dakle prvi put u starijem godištu sam bio 7. u Hrvatskoj na 60 metara i u skoku dalj također. Tako da bilo je onako lijepo. Pomenuo si oca, on je tu sa tvojim stricem. Da. Isto, tvoj otac je Faris, stric je Tarik. Jesu li ti oni uzori kako treba ili kako ne treba igrati nogomet? Pa, to je zapravo nekako malo teško reći jer eto, oni nekako nisu igrali na tom vrhunskom nivou tih prvih liga nogometa, ali po meni osobno mislim da od svakoga se može nešto dobro izvući. Oni su 30-35 godina u tome, zavisi koliko su, ipak ima jedan jaz između njih po starini i dugo prate i jako me podržavaju u mom razvoju i znaju puno toga i svaki zapravo njihov savjet mi je koristan. Što se tiče osobno to jesu li uzori u sportu, kao što sam već rekao, ne znam jer eto, nikad ih nisam gledao osim ovak nekog veterani kad su igrali. Dobro, oni mogu ti jedne slike pokazati, iz tih vremena možda nema baš video zapisa, ali evo, tvoj otac Faris je bio sa svojim bratom Tarikom, oni su osnovali NUR, bio je Faris predsjednik, tvoj otac, a stric Tarik je nadjenio ime NUR, što znači svjetlost. Jesi li ti ikad igrao za NUR? Jesam, igrao sam u ulaznim mlađim pionirima. Dakle, to je zapravo prva godina kada igraš veliki nogomet kao klinac. Dakle, od 11-12 godina kada pređeš sa pola terena na cijeli. I tu sam bio zapravo jedno, ja mislim, 6 mjeseci. Nakon toga sam dobio poziv da dođem. Nakon dobre sezone sam dobio poziv da dođem igrati za Dragovoljac i od tada, od 2014. do sad 2021. punih nekakvih 7 godina puno nekakvih lijepih uspomeni provedenih u Dragovoljcu i mogu reći da sam eto po tome dijete Dragovoljca. Dragovoljac je tvoj bivši klub, nije baš najbolje start ove godine u ligi, slijedi mu teška borba za opstanak. Može li uspjeti po tebi? Pa ja gledam sa nekakvog svog subjektivnog mišljenja jer meni je Dragovoljac s vremenom jako prirasao srcu jer bio sam dugo u njemu, dakle 7 godina. Puno i uspona i padova i dobrih trenutaka i stvarno evo ovom prilikom se mogu i zahvaliti i trenerima Zdenku Brglesu, Nikici Miletiću i Miroslavu Kuljancu koji su me puno toga naučili. Ali po meni ja mislim da mogu uspjeti i držim fige stvarno za njih. Pa evo, lijepo je čuti pohvale od nekoga ko više nije u tom klubu. Možda samo da još spomenemo čisto gledateljima. Ti si rekao da si naslijedio taj nogomet, ali taj nogomet ide već, ako se ne varam, već 2 generacije. Mnogi možda ne znaju da je tvoj pradjed Vlado Maček, zvani Mic, bio nogometaš i reprezentativac bivše države. Jesi li taj dio imao prilike čut, vidjeti ili nešto? Da,
O njemu mi je puno pričala moja baka Jasna i zapravo sam puno interesantnih nekih stvari čuo o njemu. On je zapravo prvi čovjek koji je na ove prostore, ili ja mislim u Zagrebu, donio prvu viseću loptu. Dakle, rad sa igračima, dakle, kroz viseću loptu i treniranje golmanskih treninga na pijesku. Tako da, eto, to su neke zanimljive činjenice, anegdote koje su se pričaju iz generacije na generaciju. I kada sam bio neko vrijeme i u NK Zagrebu, puno sam zapravo lijepih stvari čuo o njemu i od trenera golmana i veliko lice tog kluba, trenera Nježića golmana. Reci nam, reprezentacija BiH od tebe mnogo očekuje. Kakva je atmosfera na okupljanjima? Jesi se snašao? Kako je trenutno situacija? Vidjeli smo neke medijske natpise, pa onda je bilo da Pjanić valjda ne želi doći ili... Aha. Da, zapravo ako bi se moglo nekako vratiti kroz nekakav vremeplov svih nekakvih događanja. Moj zapravo, kao što sam već rekao, priča sa reprezentacijom počinje krajem 2018. početkom 2019. kada dolazi poziv za kamp reprezentacije U17 u Čitluku, gdje je bio tadašnji selektor, odnosno izbornik te reprezentacije omladinske Slaven Musa, koji je ostavio jedan veliki upečatljivi trag u mojem nogometnom razvoju i karijeri, puno jako lijepih uspomena. I moram priznati, eto, nije zato što sam ja, ali da sam stvarno, dakle, briljirao u tom starijem godištu i gdje već za mjesec dana dobijam poziv na prijateljsku utakmicu. Kako je došlo do poziva? Pa na neki način je bio i zaslužen onaj tekst o kojem smo, dakle, pričali, su me usporedili. Znači, zapravo su pročitali tekst i onda su tek išli vidjeti ko si ti. Pa da, zapravo vidjeli, ali mogu reći da je došlo sve to i kroz upornost, naporan rad i na posljedku dobra igra koja je bila te sezone. I nakon toga, da se vratim, je došao taj poziv za prijateljsku utakmicu, dvije prijateljske, inače to dvomeć, protiv Slovenije. Tu kao prvi put ipak nisam dobio tako nekakvu veću priliku ko što sam inače u kasnijim nekakvim okupljanjima dobijao. I iako sam dobio manje, dosta sam pokazao dobre nekakve igre, performans svoj. I kasnije nakon toga zapravo nikad više nisam propustio nekakvo okupljanje reprezentacije i trebao sam 2020. godine, kada je bila kvalifikacija U19 u Irsku za Europsko prvenstvo U19, koje se, ja mislim, trebalo održati isto u Irskoj. Sam bio na popisu, ali dogodila se eto korona, koja je zapravo i nekako u najboljoj formi kad sam bio utjecala na nekakav moj nogometni put. A jesu te možda zvali iz HNS-a? Pa nisu, jer ja osobno mislim da je već tad bila formirana reprezentacija i bilo je zapravo puno kvalitetnih igrača koji su možda u nekakvim stvarima bili kvalitetniji tad od mene, ali da, nikad zapravo zbog toga nije došao poziv od... Evo, bez želje da te previše hvalimo jer si mladi igrač i još je puno rada pred tobom, ali tvoja statistika je zapravo zaista impresivna. Što je po tebi bitno za jednog napadača? Kao i kod svake nekakve pozicije, bitna je upornost i konstantan rad, dakle nekakva konstantnost u razvoju, napretku, želje da budeš još bolji. Kod zapravo specijalno za napadača najbitnija je zapravo ta neka požrtvovnost za ekipu, hrabrost i ono što mogu reći da se dobija kroz nekakvo samopouzdanje i nekome to više zapravo prirodnije, odnosno nadareno u njegovom nekakvom genskom kodu, a to je njuh, odnosno osjećaj za gol. Kako njuh se to kaže ovako u jednom uličnom smislu, gdje ti imaš zapravo osjećaj gdje će lopta doći.
I na tome su mnogi, kao na primjer Pippo Inzaghi, izgradili karijere. Ja osobno mislim da imam tih nekakvih puno stvari, osim toga za sad trenutačno taj osjećaj za gol, ali to sam nadomjestio kroz dugi i strpljiv rad na sebi i naravno požrtvovnost i rad unutar i izvan terena i za momčad. Lejs, reci nam, evo, kad već pričamo o napadačima, koji su tvoji omiljeni igrači i koje bi osobine njihove ili karakteristike volio uzeti? Pa, imam najbolji i najdraži igrač. Najbolji igrač i veliki uzor u životu je naravno Cristiano Ronaldo, koji je dakle svojim pristupom i dakle nekim tim samim, on živi taj sport i zato je po meni najbolji igrač svih vremena, iako respektiram i Mesija koji je velikan isto tog sporta. Ali najdraži igrači su naravno koji igraju nekakve tvoje pozicije, a to su Robert Lewandowski koji bi upravo taj njuh za gol volio preuzeti od njega. I meni mogu reći da je stvarno ovako neko dušni najdraži igrač Bruno Petković iz Dinama, jer je meni osobno genijalac. Da. Ajde, super. Možda te jedanput vidimo s njim u napadu u nekom klubu. Zašto ne? Ako Bog da, nadam se. Reci nam, bio si na posudbi u mađarskom MTK Budimpešta. Kako je tamo bila atmosfera? MTK Budimpešta, prva mađarska liga, izvanredni uslovi. Mađarska sama po sebi jako ulaže u sport, u nogomet i... Da, njima je to primarni sport u državi. Jel se vidi ta razlika? Tu teren, tamo teren, treninzi tamo? Mogu reći da su stadioni bolji. Da? Stadioni i nekakvi kompleksi. A što se tiče kampovi bolji nego u Hrvatskoj. Stručno osoblje, treneri, igrači, nogomet, mislim da ipak smo mi stepenicu viši od njih. Kad bi te pitali kako vidiš svoju karijeru, da li postoji klub u Hrvatskoj ili Europi u kojem bi želio zaigrati, koji bi to bio? U Europi, mislim, prvo u Hrvatskoj, san svakog nekog zagrebačkog dečka je Dinamo Zagreb, naravno. A u Europi mogu reći da mi je urezao se nekako u srce, dakle, i ugravirao, odnosno i, dakle, uvjerljivo najdraži klub Liverpool. Liverpool? Da. Znači ti si veliki fan. Da, veliki fan i san jednog dana čuti You Never Walk Alone dok čekam da lopta krene s centra. Neka, lijepo. Znam puno navijača Liverpoola i svi dijele istu strast. Reci nam, zanimljivo je, bio si pozvan od strane Genoe i Verone za Primaveru, koliko čujemo. Kako se to dogodilo i baš u kojem periodu je to bilo? To je bilo u 8. mjesecu ove godine, tjedan dana prije početka prvenstva, gdje sam dobio od poznatog, dakle, menadžera koji je i menadžer našem, dakle, omiljenom reprezentativcu Josipu Brekalu, dakle, on je menadžer, i dobio sam ponudu, dakle, da odem na probu u Primaveru Genove. To je, dakle, omladinska do U21 prva talijanska liga. Ali sam zbog nekakvih svojih moralnih principa sam obećao u Mladosti Petrinja, koja se trenutačno tječe u 3. Hrvatskoj ligi, treneru Perkoviću da ću ostati tu, da sam eto dio te ekipe. Vjerovatno sada kad bi promislio i ponekad sam sebi ne mogu vjerovati da sam to napravio i lupam se nekad u zid jer možda jesam, možda nisam napravio grešku, ali uglavnom mislim da je to neko povjerenje izdano. Pa dobro, mislim, zašto ne ostati dosljedan svoje riječi, da te ljudi mogu držati. Samo svakako bi voljeli čuti za koju godinu da te vidim u nekom velikom klubu gdje je tvoja karijera napredovala. Za sada možda su neki čuli za tebe, možda nisu. Recimo kad ovako pričamo sa mojim prijateljima ili nekim ko duže prati nogomet, onda su čuli za tvog strica Tarika, kako je
živio određeni život iz filma i vodio svoje nogometne dane u jednoj, ajmo reći, sezoni slave tog sporta. Tako bi isto voljeli tebe vidjeti, samo da ti naglašavaš non stop rad, red i disciplinu. Voljeli bi vidjeti u tom periodu da te neki klub oblikuje, iskoristi te tvoje osobine i naravno... To je jako zapravo bitno i zapravo igrač se ne može isprofilirati kao nekakav iskusan i dobar igrač, dakle sa nekakvom svojom pričom, ako mu neki kvalitetni klub ne da šansu za razvoj i za napredak. Da. Evo, prije tebi su bili dečki iz košarkaškog kluba Dinamo. Oni su u jednom trenutku spomenuli da je jako bitno paralelno voditi sportski život i obrazovni život. Ti si trenutno student, ako se ne varam. Jesam. Koji faks studiraš? Trenutačno studiram na drugoj godini Edward Bernays College za turizam i komunikaciju. Dakle, ja sam smjer turistički destinacijski menadžment. Dobro, to možeš uspjeti povezati i sa sportskim menadžmentom. Ima određenih sličnosti, samo ne promoviraš destinaciju, nego promoviraš igrača ili njegova postignuća. Reci mi kako je to sa treninzima usuglašavati faks? Kako izgleda tvoj dan, jedan? Pa moram priznati da je zapravo moj dan u tjednu dosta onako dinamičan, jer imam puno nekakvih zapravo stvari koji moram obaviti i izvan samog fakulteta i sporta. I inače zapravo prakticiram da se dignem što je ranije moguće. Dakle, od 7 ujutro do 8 ujutro nastojim svaki put se dignu, naravno dogode se nekad iznimke da možda od nekog umora ili od utakmice u tjednu produžiš svoje spavanje, ali uglavnom moj dan je dosta dinamičan. Ja to volim, svoj način života, jer zapravo ako ne napravim puno nekakvih stvari u danu, svoj dan, ja mislim da svoj dan nisam ispunio. Razumijemo te. Evo, Lejs, hvala ti, pratit ćemo tvoju karijeru i dalje ponovno te zvati u sljedeće emisije. Hvala ti puno što si se odazvao ovom pozivu, što si nam bio gost i dao nam priliku da te predstavimo i našim gledateljima koji te možda još nisu poznali. Pokažemo svima što znači red, rad i disciplina, te kako se dolazi do rezultata, jer evo ti si svojom sportskom pričom pokazao da se jednim predanim radom može doći do krajnjih nekih uspjeha, a vjerujemo da tome nije kraj sa ovim tu. Hvala i vama što ste me pozvali u emisiju. Hvala i tebi. Dragi gledatelji, gledamo se opet i idućeg put. Pratite nas putem weba, putem našeg YouTube kanala i vidimo se opet idući utorak u 7 sati i 5 minuta na Z1 televiziji. Sportski pozdrav!